como estades? Que estamos outra semana máis. Ai, o sea, empezou a doer a gorsa outra vez. Me cago na cona. Non se pode estar ben, caracho. Ui, merda. Vale. He deixado os altavoces postos. Espera, de verdad. Vale, y nos metes aquí, esto sí. Estoy pensando en mover a cámara porque si no, no se mira el mapa, pero igual es mejor que no se mire el mapa. Estando en multiplayer. A ver, ¿esto qué? ¿Está cansado? No, 5 match. O sea, no me está contando las partidas. Esto no cuenta bien. Pero él no cambia, pero... Sí. Buah. Damos ya quick. A ver qué sale. Oh. Vamos a darle un... A ver, déjame buscar. Ya. Lo he petado, macho. Quería un PvE para así, para practicar un poco. ¿Qué pasó? Este será PvE. Este está sano. Sí. También. Va a ser difícil, ¿eh? Pues vamos a darle que busque. Pero aí creo que non vai haber moita xente, eh? Non, miro que... A ver, hai 6.000 persoas conectadas. Termino en batalla. A ver. Mira, a ver qué nos... Hola. Vale, mapa, dame igual. Dame igual. Vale, está máis ou menos equilibrada a cousa, non? Vamos a mirar a ver como vai a cousa. Eu de apoio. Oh, é o mapa máis raro. Mirar a ver se puedo meter por aquí. Para ninguén mete nada. Vale. Vale.
Patriots. A ver, aquí. Estos. No tengo un descendedor. Así para empezar. Vale, vamos rapidinho. Que tenéis estos aquí atrás. O único que sacou. Veña, veña. Ahora non me digas que queréis en... Vale, que queréis un... Fly truck ready to transport. Hey, check out this rooster cruiser they gave me. Put hard on the pedal. Logi here, send traffic. Mobile artillery ready. Send mission. Puli de vos... Vale, este por está. A ver, oh. No. Cargo truck ready. Air defense here. Vale, defense. Y he Roger. dejado mi Moving cuerpo to aquí. next waypoint. Este por aquí. Ain't nothing gonna get in our way. Copy. Relocating. Moving there now. Roger. Moving out. Good copy. Next waypoint received. Moving out. Vale, Artillery estos at your son... command, sir. Bueno. Vale. No party without Hardy. Logistics ready. Air defense standing by. Entra aquí. Moving there now. Artillery available, sir. Artillery relocating. Target marked, direct fire. Need supplies? Big road is ours. Recon vehicle is good to go. All fully catchers, disembark! Someone asked for a ride? All asses dismount! Mobile artillery standing by. Proceeding to next base of fire. Cargo truck ready. Fast landing assistance. What can I do for you? Radar activated. Looking for contacts. Logi here, send traffic. ¿Ah? ¿Y la carga tú? 1016, approaching for pickup. You'd be blind without us. Roger that. We return to Awesome. base.
for a cab? Get your asses out of my vehicle! Armored transport, standing by. Unass, everybody! Mission is over. We RTB. Personal carrier here. Mierda. Artillery ready to fire, sir. ¿En serio, tío? Direct fire engagement. Anti-aircraft here. At your command. Radar turned on. Cariño. Roger. Moving out. Hey, check out this rooster cruiser they gave me. Oye, faltan... Fíjate que... Mobile artillery standing by. Providing direct fire. Vale, vamos a cambiar de estrategia entonces. ¿Aquí podemos cruzar? No, en verdad. No podemos ir. What are you Ah, waiting for? infantería. Drive. Moving as ordered. No. Bueno, eso puede ser más seguro. Roger. We're Oscar Mike. Roger. Moving to next waypoint. Pedal to the metal. Already there. Roger. We're on the move. Joder. E as tropas dos outros? Por mirar? Que ten aquí, tío? Entre dirigidos, macho. Vete, tío. Roger. We're Oscar Mike. No sé qué tengo aquí, tío. ¿Por qué tengo esto aquí? Air defense at your disposal, sir. M1 Abrams ready for action. Driver, move forward. Troop transport ready. Everybody out. Asses out. Armored transport ready. Combat patrol underway.
Venga. We're engaged. Let's crush 'em. Me están dando demasiada caña, tío. Troop transport reporting in. Get out in 10 seconds, not 10 fucking minutes. Sí, oh. Heavy cav engaged in combat. Lead me and follow me, or get out of my way. Troop transport ready. Everyone dismount. Abrams engaged in combat. Spearheading. Personal carrier ready. Copy. We RTB. Someone asked for a ride? Anti-armor here. All trench monkeys, dismount! That's it for today. Let's go back to base. No puedo hacer nada, macho. No puedo hacer nada, macho. Ay. Tío, es que está... Super Cobra waiting mission. Solid copy. Search and destroy. Roger that. Sweeping the area. NOE flight. Flying there now. Five by five. Lining up for attack. Heading there. Heading there. Vamos a ver si podemos Roger hacer algo. Wilco. Flight plan confirmed. Roger Wilco. Flight plan confirmed. Maximum power. ¿Por qué no vais un solo? Flyby attack initiated. Going hot. Roger. Engage and destroy. We got a clear shot. Target received. Engaging.
Non lo so, tio. Che sta a fare sta gente, tio? Sì, mira, estos dos non stanno a fare nada, tu. New course set. Flight plan updated. Hornet ready. Proceeding as flagged. New heading set. Roger, flying there. Roger, strafing the area. Airstrike complete. Ah! Io no, tio. Estoy solo, macho. Inbound. Anti-aircraft here. Harrier, armed and ready. Harrier, mission ready. Dicklebutt, hot and ready. CAS inbound. Danger close. Line of coordinates. New bearing set. Solid copy. Diving on target. Back to Texaco. No puedo perderlo. Se llama esta partida. Pues nada, es que tenemos dos horas en hacer nada, tío. That's a firm. Es que no podemos hacer nada. Sacamos todo esto. En 5 segundos está todo muerto. En 5 segundos está todo muerto. Helicóptero, helicóptero. Ah, qué va. Bueno, ahora sacas aviones tú. Ahora que quedes en ellos, saca. Joder. Roger, moving out. Roger, moving to next waypoint. Moving there now. Pedal to the metal. Moving out. Copy. Relocating. Already there. Good copy. Next waypoint received. Already there. Roger, moving to next waypoint. Roger, moving out. Hit the gas, driver! Hit it! Pedal to the metal. Roger, we're Oscar Mike. Moving there Vamos a hacer now. una locura. Armored transport reporting in. Troop transport, standing by. Solid copy. Advance and report.
Hacer algo. Estamos votando por votar. Roger, we're Oscar Mike. Good copy. Next waypoint ¿Por received. qué hacía un We're on the move. tanque no la Already ahoga? there. We aim, they shoot. Sweeping area. Turning to new heading. Changing course. Proceeding as frag. Leaping heap here. ¿Qué paga aquí? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué pago con este equipo? No pago nada, tú. ¿Qué quieres que pague? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada de nada, macho. É que se non teño apoio non podo sacar a miña artillería. Eu son de artillería. Son de artillería. Se non teño... O sea, se nos faltas a 2 xogadores, mal vamos. Este solamente hai un río por aquí. Nada. Sí, nada. ¿Dónde estou? Aquí. Os rusos. Vamos a ver qué tal. A ver, ¿por dónde salimos? Vale. Puedo intentar estar en un medio. Voy por lo medio. Eso artillería. Si non teño apoio diante, non facemos nada. Aquí ver el feeling. Teñen baixo os meus, Son eu... No, sí, son os que máis ten. Telfo, mima. Vale. Support. Bueno, os patrios non, perdón. Que non hai moito onde metelos. Uau, non hai apenas nada. Vale, vou meter... Dous. Vou meterlos aquí. Vete. Ay, vale, no tiene cartas. Vale, ahora este es... 5000. Okay.
Ah, Принял. Выдвигаюсь. Сделаю. Дорога наш дом. vale, puedo meterlos aquí detrás. Un segundinho. Включить радар. В фюзеляже много дырок. Veña. ¿Qué chucho? ¿Me tiraron? Двигаюсь к точке. Пути. Voy a meter aquí. Уже еду. Координаты. Противовоздушная оборона. Докладываю. Логистика здесь. Мы переезжаем. ПВО, Solamente me disparó uno. ПВО, докладываю. Sí. Противовоздушная оборона. Слушаю. Огонь по цели. No. Тяжелый транспорт под огнем. ¿Pero dónde está? Tío. Pero así no puedo, tío. Говори, куда накрыть. Понял. Pero así no puedo jugar. Да, командир. Принял новый ППМ. Сделаю. Ah. No lo sabíamos. Воздух слушает. Принял новый ППМ. Арту вызывали. ¿Es ahí? Грузовик снабжения Так, готов к вот это. транспортировке. Катимся. Да. Подтверждаю получение цели. Выполняю. Joder. Да, командир. Принял. Да. Да, командир. Tío, no. No se puede. Me mataron. No puedo, así no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Запускай машину. Tío, pero ¿qué pasa? Пошел.
esto que... Покажите мне пехоту. Я покажу, что я там в их оборотах. ¿Van a patas? No. Разведка на связи. ¿Cómo a patas? No, no. Армаду вызывали. Сокрушим их. Покажите мне пехоту. И я покажу, что ее там нет. Tío. Buah. Пускают и мы. Pero... Вертушки здесь. A la verdad va. Артрасчет на связи. Накрыть площадь. Вертикальная на связи. Кого надо поддержать огнем? Да, командир. Работаю. Ударю громко. Армейская авиация слушает. Venga. Готов прикрыть танки. Все, не отвлекай меня. Экипаж готов. Tío, esto si no mola. Разведка на. Заходим по одному. Граната идет первой. Разведка слушает. Es que si no mola, tío. Да. Камов на приеме. Камов слушает. Применяю оружие. Вылетел к цели. Камов на связи. Армейская авиация слушает. Аллигатор на связи. Malandro. Камов слушает. Камов на связи. Камов на приеме.
É que eu que queres que faga? Se a xente non xoga, é unha merda, tío. Fan dúas partidas na que temos polo menos dous que non fan nada. Cero puntuaxe. Estou por xogar contra a máquina polo menos. Pero non me fastidies, tío. Son unos dantes. Mira tú, 600. Estoy usando. No perdí nada antes. Estamos con Estados Unidos ahora, no sé por qué. Hay aquí dos rusos con nos. Ni idea. Ay, 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 ay. A se fan algo os outros, senón é unha merda, así de claro, falando en plata. Que non se pode facer nada, macho. A ver. Van para arriba. Creo que vou a ir para arriba a tomar por culo. Por lo menos ese sei que está. Aquí. Aquí, a la otra par. Me vou matar moito. Venga. Sao. Mira, te parece que están. Joder, vai polo. Tío. Viste atacar aquí arriba e marcha para baixo. Non ten sentido, pero bueno. Veña. Vamos a meterlos. Una base misma. Una base misma. 4000. Ahí le vamos. Venga, aquí se nos ven. Vamos a hacer estos dos. Puedo meterlo aquí. Vale. Así de momento vamos bien. Con de sorte, a ver. That's a big 10-4. We're moving. Copy. Relocating. Roger. Moving to next waypoint. Ni más. Radar activated. É o meu tanque. Non sacamos? Ai. Por que seguiron por aquí? Your command, sir. Fly truck ready to transport. Nada, non pasa por mesmo. Venga. Air defense ready for action. Hey, check out this rooster cruiser they gave me. Anti-aircraft standing by. Already there. Pedal to the metal. Radar turned on. Looking for airplanes. Radar activated. Looking for airplanes. ¿Mataron? Ahí estes. Vale, luego nos collar este. Logi here, send traffic. Cólleme esta vez, cólleme. Cargo Canto truck no me ready. fixo. Vamos a meterlos aquí, ¿no? Vamos a meterlos. Roger. Moving out.
Body Mater, Supplies, estos 6000. Bien. Vale, regimiento. Ain't nothing gonna get in our way. Copy. Relocating. Moving Vale, out. otra vez. The higher they fly, the further they fall. Roger. We're on the move. Tío, al final dei se l'ho messo arriba, tío. Es que non entendo, macho. No. Departing. Hacemos estos. Ahora necesito un tanque. Artillery on the move. Radar turned on. Looking for contacts. Ready to rain down death. Joder. Roger, moving to next waypoint. Moving there now. Reconnaissance, standing by. Vale. Armored transport reporting in. Artillery available, sir. Troop transport reporting in. Humvee awaiting commands. Troop transport standing by. Mobile artillery ready. Send mission. Slow is smooth. Smooth is fast. Snipers ready. Walking like ¿A dónde vais? ghosts. ¿A dónde vais? All asses dismount. We're not afraid of the distance. Engaging targets with direct fire. Copy. Infiltrating. Need supplies? Joder. Mobile artillery reporting in. Air defense here. We're combat ready. No party without Hardy. Sí, un solo. Ready to fire. Buah. Providing direct fire. Rocket artillery at your orders, sir. Direct fire engagement. Target marked, direct fire. Ain't nothing gonna get in our way. Mobile artillery ready. Send mission. Direct fire on my mark. Logistics ready. Vete che fisso, però non mi fai che... Mira, si è marciato otro. Non può essere, At the tío. order, at your command, sir. Mobile artillery standing by. Artillery moving out. Mobile artillery reporting in. Direct fire engagement. Rocket artillery at your disposal, sir. Engaging targets with direct fire. At your command, we unleash hell, sir. Anti-aircraft standing by. Fire in maneuver. Esto no es tan difícil. Roger, we're Oscar Mike. Who called the cavalry? Armored, moving out.
Mierda. Moving to shooting position. Lead me, follow me, or get out of my way. Coño. Radar activated. Looking for airplanes. Cobra here. Copy. Looking for targets. Es que, tío, estoy solo, tío. Oh, pues joder, tío. Roger that. Search and destroy. Abrams here. We're combat ready. Artillery at your command, sir. Providing direct fire. AH-1 ready for combat. Looking for targets of opportunity. Ready to rain down death. Super Cobra. Artillery available, sir. Mierda. ¿No me da eso? ¿No se puede parar? Artillery ready to fire, sir. Target marked, direct fire. Heavy armor is on the field. Mobile artillery reporting in. Flying the coordinates. Flight plan updated. Roger, flying there. Hornet copies. Jump jet standing by. Turning to new heading. Abrams here, we're engaged. Harrier ready. New bearing set. New heading set. Close air support incoming. Harrier copies. Hornet standing by. Attack run complete. Turn back. Hornet mission ready. Close air support inbound. Attack run complete. The bug is in the air. Dlaczego no? To już okej. Da igual lo que paga. We're on the move. Estamos sos... No entiendo. Good copy. Next waypoint received. Moving out. Good copy. Next waypoint received. Roger. Moving to next waypoint. Roger. We're Oscar Mike. Roger. Moving out. Pedal to the metal. Moving there now. Good copy. Next waypoint received. Copy. Relocating. Pedal to the metal. Moving there now. Moving out. Roger. Moving to next waypoint. Roger. Moving out. Anti-tank, here. Roger. We're Oscar Mike. Helicóptero, helicóptero. Anti-tank vehicle standing by.
Io che favo? È la terza partita, sì. Io che favo, ti? Non posso fare nada. Como siga así, deixo de xogar, eso está. Home, para xogar así. Madre mía. Es que no me fastidies, tío. Ya puedo buscar eu. A ver si así. Buscando eu. PV, veña, paso. Vamos a botar un pouco de PV. É que non... non... Dificulty... Hostia. Máxima dificultade. E non ten elo. Que raro. Como é nivel 3 e non ten... É raro. Non? Pa. Que estamos con rusos. Espero que teña Predator. Joder, macho. Non pode estar ben, macho. La 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 la. La 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 la. Contra dous. Oh, macho. Aqui. Vale. A ver, oh. Hijo de nada. Venga, necesito ganaros algo porque si no, ¿qué vaya este? ¿A dónde empezamos? Ese non é o día, tío. Ese non é o día. Pulso otra vez. É o mesmo? Creo que é o mesmo, non? Pararam, 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 pam, pam. Hmm.
Vale, que de controlar todo, ¿no? Vale. No, non é o mesmo porque está en Elo. Non. Vale. ¿Dónde estamos? Sí, este é o que coñezo de... Vale. Vamos a empezar. Ostras. Claro, estou por rusos. A ver cos 2000. Esa é boa idea. Solamente puedo un. Vale. Vale, ahora por los lobos. Voy a dar un. Aquí. Принял. Понял. No, 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 no. Да, командир. Принял новый ППМ. Сделаю. No miro. Принял. Принял новый ППМ. Tenía que haber sacado el helicóptero. Сделаю. Vale, ahora aguantad aquí. Принял. Va, vamos a volver. Vale, voy a tirar este aquí. Есть захват. Vale, ahora. Противник. Главный включить. ¿Pero por qué? La puntería tengo, macho. ¿Qué va ahí? Voy a sacar a los helicópteros. Точку опоры вызывали. Армейская авиация слушает. Борт на связи. Понял. ¿Qué pasa? Pues, Главный включить. Первый огонь. Новая точка получена. ¡Volve, Cona! Захожу на цель. Координаты атаки получены. ¿Cómo no atacar? Ah, tenía para atacar a... Даем ходу. Aire, vale. Траектория полета обновлена. Отходим на базу. La merda. No fixe unha merda. Ai, vale, vamos a facer o noso. Выполняю. Повышаю обороты. Координаты. Ai, 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 tío. Заряд. Выполняю. Понял, принял. Поддай газку. Говори, куда накрыть. Сделаю. Vale.
Ya porque se me daba. Ah, igual que de antes en. Никто не выживет. Готов. No, este БТР es. на связи. Разгружаемся. Да. Логистика готова. Арту вызывали. Ох, что сейчас будет. Никто не выживет. Venga, Группа в va. боевом режиме. Арт-расчет на связи. Заряд. Работаю. Понял, принял. Por aquí, vente por aquí. Накрыть площадь. Vale. Voy a volver a meter este aquí. ¿No? Заводи мотор. БТР на связи. Выбрасывай. Готов сотрясать землю. ¿No matáis? Ударю громко. Debe meter tropas, ¿no? No, bueno. Ahora. Говори, куда накрыть. Колеса приехали. Приказ понял. Едем. Приказ понял. Выезжаем. Координаты. Ahora. Работаю. Да. Транспорт здесь. Ведем бой. Бабы с воздуха были легче. No puede ser. Кого нейтрализовать? La primera vez que me pasa esto. Мы тень. Заводи мотор. Принял. ¿Qué me estás contando, tío? Остаемся здесь. Накрыть площадь. Me ha reventado chispas este tío. Уже еду. Двигаюсь к точке. Ищу добычу. Héctor. ¿Todo otro? Oh, vale, otro más. Противовоздушная оборона. На приеме. Сами не летаем и другим не даем. ПВО ждет целей. Слушай, Выдвигаемся. Бронированная ярость уже в пути. Сделаю. Разведка нужна. Прикроем тяжеловес. Разведка на связи. Бегом, марш! Терминатор на связи. Кого надо поддержать огнем? Найти и уничтожить. Арту вызывали. Заряд. Готов прикрыть танки. Да, командир.
No, creo que aquí tiene que haber. Покажите мне пехоту. Я покажу, что ее там нет. ¿Dónde están estos tíos? ¿Dónde están? На связи, на. ¿Dónde estos? ¿Dónde están? Claro, ¿dónde están estos tíos? Штурмуем позицию. Qué raro. Без разведки бой вслепую. Снабжение заказывали? Готов сотрясать землю. Катимся. Координаты. Vale. Y quería sacar otro reclamo. Кого нейтрализовать? Выполняю. Покажите мне пехоту. Están todos. Покажу, что я там не. Сближаемся. Vale, só podemos sacar este dentro nada. Ay. Venga, venga. Кого надо поддержать огнем? Aquí arriba, ¿no? Артрасчет на связи. Vamos a cambiar de fase. Este que para aquí. Кого нейтрализовать? Este podemos meter aquí. Вторжение. ¿Veis? ПВО на связи. Атакуем на ходу. Venga. Без разведки Este бой que, ¿por qué вслепую. no entra no chisme, tío? Ay, no me da. No me da. No tengo cartas. Да. Противовоздушная оборона здесь. Контакт, контакт. Говори, куда накрыть. ¿Qué se fai? ¿Cómo me ataca? Me atacó una vez. Consi. Hostia. Eso me este spinos. Кому тут подсобить? Vale. Тактический грузовик готов к перевозке. Bueno, esto está, ¿no? Прикроем тяжеловес. Le voy a meter estos aquí. В авангарде. Le voy a meter. Suplis. Vamos a curar a todos. Se elevó bastante. Ok. Мы переезжаем. Vale. No, no está en ningún grupo. Ah, tío, tengo que capturar el Warlords. Todo en pie. Разведка
Vale. Esta aquí. Отличный НП. Vale, Покажите estos мне van para пехоту. ahí. Я покажу, что ее там нет. Este es... Грузовой автомобиль готов. A ver, por aquí. Ya. Терминатор на связь. Vale, estos van a ver Ранее aquí. заказывали. Принял. ПВО ждет цели. ПВО на связи. ¿Dónde está el niño? Hostia, este igual va a ir... No, espera. Pensé que iba a ir por aquí. Pensé que iba por aquí, estaba por ir. ПВО Un слушает. poco engañado, pero bueno. Terminator. No tengo más Terminator. Pues esperamos un chisco. Es que fanti. Арту вызывали. Готов. Логистика готова. Противовоздушная оборона. No, venga Слушаю. ya. Пехота на связи. Какие ваши указания? Bueno, esto es que... Пехота на приеме. Где вы нужны? Бог войны слушает. ¿Por qué? Así es. Танки грязи не боятся. Атакуем на ходу. Противовоздушная оборона. На приеме. Oh, Marta. Снабжение горит! Никто не выживет. Готов. Nada, no me fijé. Заряд. Dame tiempo. Ya, ya. Sí, 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 sí. Toma. Тяжелый Buenas. транспорт. Vale, está por uno de estar aquí. Координаты. Vale, está aquí. ¿Puro Что uso? нужно сделать? Vale, ese me interesa. Проверим этот дом. Este no sé si se desala por ser moscas. Заняли Utilizamos este. Хотим не даем. Este, mira, aquí. Арт-расчет на связи. Т-90 на связи. Tío, esto es otra vez o qué, tío. Огонь и маневр. Готов сотрясать землю. Да. Бронированная ярость уже в пути. Логистика здесь. Cerrar aquí. Esto. Т-90 вызывали? Т-90 слушает. Mire, hay algo, Т-90 No готов me к interesa aquí. работе. Запускай машину. Está Вперед. bien. Sin mirar. Да, командир. ¿Tenemos para correr? Sí, venga, corre un poco. Наготове. Да. Vale, a mata. Vamos a por los amatas. Не останавливаться. Aquí, por aquí. Уже в пути. Выдвигаемся. ¿Dónde?
Que no me fastidies. No, no, no. Принял ВМ. Повор ждет новых целей. Погнали! Грузовик снабжения. Ya, pero qué carajo. ¿Qué me atacó aquí, tú? Поим как на параде. Прием. Кто здесь? Штурман, выходим на дорогу. Поехали, потом заведем. Vale, está... Vale, déjame... Volver a esto aquí. Тактический грузовик готов к перевозке. Кому Qué нужны bueno. припасы? Там безопасно? Vale. Este, claro, me acaban de reventar un... Este... Era de aire, ¿no? Este era de terreno. Este aquí. Tiene que ser este, pero claro. Пути. 150, ¿no? Готов. Pa, tío, no miré yo que me tiro aquí este. ПВО на связи. ¿Este qué? Арт-расчет на связи. ¿Es que desde aquí? Работаю. ¿Solamente puede elevar un? Слушай. No. Fastidiaron uno. Воздушная ¿Cómo me fastidiaron ya? Ah, no, es un uso. Joder, qué susto, macho. уже в пути. ПВО слушает. Ведем бой. Погнали. Сами не летаем и другим не летаем. даем. Коробочка на приеме. Экипаж готов. В авангарде. Бронетранспортер на связи. Выдвигаемся. Первый пошел. Координаты. Накрыть площадь. Транспорт на поле боя. ¡No! БТР слушает, по нам бьют. Арту вызывали. Работаю. ПВО слушает. ¿En serio, tío? Joder, qué puntería tienen los cabrones, ¿no? Покажите мне пехоту. Я покажу, что я дорогим кричал. Да. Заряд. Бронетранспортер докладывает. Дымовая завеса. No, me hace falta... Instrumentos. Hostia, apuntemos. Противовоздушная оборона. На приеме. Включить радар. Disparo, no. Mucha deja.
Vamos. What? Заводи мотор. Двигаюсь к точке. Тревог, цель. Que nos están entrando por aquí, tú. Арт-расчет на связи. Готов. ¡No! Говори, куда накрыть. ¿Cómo me tengo tanque este aquí? Тяжелый транспорт здесь. Дорога наш дом. Вечеринка окончена. Вылазим, парни. Joder, eso no se puede jugar, macho. Bueno, no pasa nada. Creo que ten que esté en beta, ¿no? ¿Qué hora es? A las 12. Vale. Joder, macho. ¿Dónde estoy? Aquí. Mamma mía. No está compensado para nada, ¿eh? Isto non está compensado para nada. Xente que xogou moito, xente que non xogou moito. Ué. A ver, se polo menos non se desconectan, guai. Se se desconectan, unha merda. Bueno. Eu vou aquí abaixo. Aquí abaixo que onde máis hai. É que nos van a dar unha funda outra vez, macho. Tío, é que mira como están os niveis. Que coñecen o xogo, sabes o que quero dicir? Que non é importante, o elo non é importante. Sobre todo se miras que está a desconectarse toda a xente. Vale, vamos para aquí abaixo. Aquí abaixo. Non, lento. Algo destes. Vale, ahora podemos dous destes. Arriba no hay ninguén, me cago en la cona, macho. Stand on it, come on! Already there. Copy. Relocating. Moving.
Departing. Air defense, standing by. Hay ningún avión. Avión. Muerto. ¿A dónde vas con eso, chiño? Marchan. Si no. Roger. Moving to next waypoint. Already there. Radar activated. Roger. We're on. Muévete. What are you waiting for? Drive! Punch it! Full speed! Cargo truck ready. Anti-aircraft engaged in combat. Move the fuck out! Full speed! Hey, check out this rooster cruiser they gave me. Aquí. Está dentro, Air ¿verdad? defense ready for action. Radar turned on. Looking for airplanes. Air defense engaged. What are your Igual no orders? debería de Radar turned tirar off. esto. They can't track us. Al momento quedamos. Roger. Moving out. Copy. Relocating. All walking sandbags! Jump out! Mission is over. We return to base. Roger. We're Oscar Mike. Everyone, dismount! Sniper team reporting in. Perfect spot for sniping. Mission's over. Let's go back to base. Direct fire! On my mark! Mobile artillery standing by. Direct fire engagement. Ready to rain down death. Vamos, la verdad. Artillery in combat. Send your orders. Backwards. Unass, everybody! Get out in 10 seconds! Not 10 fucking minutes! Mission's over. Let's head back to base. Solid copy. Heading back to FOB. Joder. Tío, ¿por qué tienen aquí? No tienen nada antiaéreo. Aquí arriba. Tienen aquí, Patriot. Joder, esto pueden fuera. Artillery available, sir. Todo otra vez, macho. Joder.
Así no se puede, macho. Ocurrir esto. Voy a meter aquí. Roger. We're on the move. No sé si meter otro de estos aquí, ¿eh? Por ir bien a esto. Artillery at your command, sir. Con un chaja aquí, ¿no? Engaging targets with direct fire. Stop! We set up on this position. Personal carrier here. Need a helicopter down? No me va para esto. Vale. Venga. Echa que vamos a necesitar de estos 1000. Like a rocket sled on rail. Recon vehicle. Send traffic. Over. Humvee here. Go ahead. All bullet catchers, disembark. No, ya está. Anti-armor standing by. Armor transport standing by. No está Humvee. Give me a target. Debería de moverlo, ¿no? Fly truck ready to transport. Logi here. Send traffic. Vamos a ir para aquí. Roger. Moving to Joder, o next sea, waypoint. no me fastidies, tío. No tenemos nada, tío. Necesitamos capturar aquí. Pero es que no sé. Aquí donde están todos. Esto no... Venga. Need supplies? Unloading. Anti-aircraft team standing by. Stinger team at your command, sir. Cargo truck ready. Bueno. Let's hit accelerating. A ver, ¿dónde puedo meterlo? No, ahí está bien. Fly truck ready to transport. Mission's over. Going back to the depot. Hey, check out this rooster cruiser they gave me. No party without Hardy. Logistics ready. Mobile artillery ready. Send mission. Vale, Snipers here. voy a ir aquí. No. Momento. Marines. Artillery available, sir. Good copy. Next waypoint Voy a received. este. Moving there now. Providing direct fire.
piso. Eso fue raro, ¿eh? Pues puedo por aquí un avión o algo. Tengo un avión, pero no miro. Aceptamos sus Patriots. No sé si se mete de estos. No party without Hardy. Direct fire engagement. ¿Llegó? Sí. Proceeding to the next base of fire. Montar este bus. Artillery relocating. Artillery moving out. Artillery at your command, sir. Ahí me fastidia ese. Porque ahora van a nos atacar aquí. Ready to rain down death. Van a nos atacar ese. Vale, voy a poder mandar estos. Rocket artillery at your command, sir. We're on the move. Mobile artillery standing by. Artillery on the move. ¿No saqué los Patriots? Roger. Moving to next waypoint. Roger. Moving out. Heavy cab. Ready to roll. Tío. Personal carrier ready. Personal carrier here. Tío. En serio, tío. En serio, tío. Reconnaissance standing by. Pushing forward. Moving to contact. Air defense at your disposal, sir. Mobile artillery reporting in. Someone call for a cab? Recon vehicle here. We're in combat. Recon vehicle in contact with the enemy. Troop transport ready. Unass, everybody. Claro. Pedal to the metal. Armored transport reporting in. Abrams ready to roll. Rolling into combat. Troop transport reporting in. Passes out. Let's go kick some doors. Armored transport standing by. Artillery ready to fire, sir. MLRS reporting in. Target marked, direct fire. Sorpresa no manda ahí al final. Vale, olvídame. Power up, for fuck's sake! Ready to rain down death. Direct fire, on my mark.
Que carallo foi iso? AH-1 is combat ready. Me foi con todo. New heading set. Flying to coordinates. Flying there. Me fastidiaron, me Roger. fastidiado. Ready to transport. Super Cobra, standing by. Pero que non pode ser, tío. Non pode ser esto, tío. Es que xa levo 5 partidas, así. The Cobra is in the air. Que xa levo 5 partidas así, macho. Este non capturou unha merda. Por medio. Full power. New flight plan received. 5x5. Lining up for attack. Solid copy. Search and destroy. Setting up an attack pattern. Flying at max speed. Going hot. Attack coordinates received. Flyby attack initiated. Tío. Me. Casi non se pode así. Non mal, non mal. Non vou estar aquí todo perdendo tempo, macho. Que non mola. Non mola nada. Quick match. Ah, non podo. Tío, sale aquí o chisme de reconectar. Pues nada, a esperar. Paso. É que non me fastidies, tío. O sea, cantas partidas levo? 3 versus 5. É unha merda, pero bueno. A ver si me voy a ver qué hay por aquí. Que todo un low. Por algo será, ¿no? Vaya merda, macho. Pero eu non entendo por que non teño destos. Que lle pasa? Que necesito para ter destes? Porque eu só quero ter unha que ten que ter. Estos, para chutes estos. A ver. Sí, de estos. A ver. Mira, estos ten avións, macho. Avión este ten armas. Este tamén. Ten sensor.
No, creo que este es mellor así, que non me custan moitos. Vale, estes... Helicópteros... 16 persoas. Isto non leva, isto non leva. 8 persoas, ¿cuántos? Seis, 5, 5, vale. 21, 21, 38, 85, 8, 16. Sí, pero esto é un medio de transporte, non? 33.000, 7.000. O logo destes. Aircraft o antitank. ¿Eh? Vale, así. Estes le vamos... 4. Este le vamos... Oh, merda. Estes tamén. Le vamos... Ok. Snipers, tamén quero levar os snipers. Sorpresa, long range. Vale. Destes... Fire support. Ok. Así son 6, 9, 13, digo 14, 5, 19 EOS. Helicópteros estos podrían robar 21. Vale. Sí, creo que bastante bien. Llevamos estos helicópteros con esos rapidinho. Vale. Ahí podemos llevar 4, o sea que podemos sumar aquí 2. Vale, ahora miro, pasámonos por moito. Vale, este podemos llevarlo en algo, cambiarlo. Nada, no cuesta nada este, sí. Que ya hemos cambiado de soporte, pero son 30. Podemos sacar este. Vamos a meterlo así. ¿Eso algo? No. Vale. Sí, nos queda bastante. Bueno, puedo sacar de este también.
Vale, así podríamos ir con él. Si no, podemos ir pasar a este. Podemos dar sobre soporte. Ahora vamos a deixarlo así de momento. De momento deixámoslos así. Para helicópteros podemos levar máis. 4.000. Este leva tamén suministros 20.000. 2.400. Hostia, este ten bastante vista. 1.700, 2.400. Parece que ten bastante vista. 2.400. Vou levar destes. Tamén son os máis caros, non? Rockets. Vale, eu creo que sí. Vou levar destes. 2. Ben, listo. Ahora. Aire. Aire, aire. Pero de soporte 48.000, 125, 5.000, 50, 600 de combustible. Tengo que mirar también combustible. 600. Este que tira bomba atómica es todo un nuclear. Unha pasta son 1.000. Es 1.000 metros. Vamos a un de estos. ¿Qué es esto de CM? ¿Será para detectar radares? Ah. Creo que es para detectar los radares, ¿no? Uy. Vale, este hay que levar. O no, puedo levar. Bueno, si de este hay que levar, ¿no? Varía de este. Espera. Al final vamos a olvidar. Este es de tal, pero este le va máis. Lo que pasa é que non teño moita distancia. Este es de visión.
Y se lo va todo de este estilo. Este dispara todo. Vale. Susto. Susto. Damos 2 de cada. Y 3 de recursos. Vale. Vehículos. Todo es alto, ¿no? Este. Vale. Infantería. Apetas. Son 14. Vale, este es... Vale, este es... 2 zapatas. Pues igual tengo que cambiar de un par de cosas, pero bueno. Pero ahí está. Interesante este. Pues igual sí. Y claro. Voy a necesitar este. Vale. Esto es aéreo, ¿verdad? Vale, vamos. Vale, espera, déjame meterle un tanque tipo. Pero esto cuánto corre? 60, no corre moito, Este igual. Cada... Este igual mete de máis. Guarda, no ten transporte. Creo que probando este no me falla de este, ¿verdad? 1000 de pico. 1800. 2000. No, pero este de aéreo. Este es que le va. Un roque también. 400. Vale. Quiero meter. No sé si es este, ¿sí? Ya un bazooka también. Ahí se me metería este a patas. Vale. Este también. ¿Cuánto corre? 70, 80, 70, 70. Estos son 7. Pero este. Vamos.
Ven, quedan unos 140. Sí está, ¿no? Vale. Este es porque no tenían. Bueno. Sol al final. Es. A ver si me mira cambiando así. Vale. Perfecto. ¿Está todo? ¿Sí, no? Sustos. Estamos sustos. Sobre unos 10 puntiños. Interesante. Voy a poner Atomic. Ahora. Rusos. Home. Vamos a ver. Lo veo. No, eso es un... Estándar. No sé qué. Ah, que es entre... Pensé que era... 5... 3... Mira, Atomic. Ah, íbamos a ver cómo funciona a bomba atómica, que no tenía ni idea, la verdad. No se tenía visto, pero no, nunca usé. Vale, este quiere defender. Me gusta más de defender. Ah. 5 centos, infantería. Ah, ¿cómo es esto? Qué bien, por mí. ¿Cómo pago para apoyar o avión? Es este, ¿no? Vale. No, demasiado. Día este. ¿Qué acaso? ¿No te gusta? ¿Eh? Entonces...
Вертушки на приеме. Всем вниз. Пусть еще поживут. Разведка ВДВ на связи. ¿Ha cubierto o no? Следим за небом. Проверить здание. ¿Ha cubierto o no? Спецназ ВДВ на связи. Проверь все комнаты. Да. ¿Han atacado? Разведка на связи. Без разведки ни шагу. Разведка на. Venga, tío. Специалисты по противовоздушной обороне готовы. На ходу. Joder, macho. Выполняю. A lugar este. Никто не спрячется. Траектория Oh, обновлена. puta madre en bolas. Путевая точка обновлена. Дрон уже в пути. No, hombre, no. Уже еду. В пути. Joder. Транспорт здесь. Сбросить лишнее. Приказ понял. Выезжаю. Очистить триум. Транспорт, слушаю. ¿Dónde tengo estos, macho? Que vaya a hacer un juego ahí.
Бабы с воздухом были легче. Вторжение. Транспорт заказывали? Разгружаемся. Пошел. Tío, de... Мы в бою. Транспорт слушает. Есть контакт. ¿Qué dificultad está este, macho? No, normal. Pues nada. Pero no es normal lo que me estaba pensando tú. Выдвигаюсь. Приказ понял. Едем. No dice nada, macho. Perdón, una de tropas. Nice. Bajan estos. Los que no introducen vosotros van a fastidiar, ¿verdad? Que saqué los de estos también. Грузовик снабжения готов к транспортировке. Ракетные сани на рельсах. Принял. Выдвигаюсь. Логистика здесь. Да, командир. Логистика готова. Давай прокатимся. Приказ понял. Выезжаем. Ударю громко. Тактический грузовик готов к перевозке. Пути. Засвет на зону поражения цели. Готов сотрясать землю. Понял. Координаты. Отделение поддержки на приеме. Пехота ждет указаний. Тук-тук. Qué puta esto, macho. Пехотинцы ждут ваших приказов. Есть кто дома? Говори, куда накрыть. Oh, que perdemos. ¿Pero qué estaba en dificultad máxima o qué? Para probar a Barasha. Es que fíjense mal, pensaba que tenía lanzacohetes que era... O sea, no, pasa no... No, conexión teño.
juego esto. ¿Sabes? Déjame salir. Igual hay actualización o algo. Perepepem. Aún esa. Ay, bah, todo esto me caga na cana. Pues ahí quedó. Nice. Se quedó ahí, macho. Peño. Mamma mía. A ver. A ver que lle pasou o xogo. Ah, vale, xa non hai máis. Se acabou a beta. Se acabou. Bueno, é ok. Xa lo deixamos aquí. Vale. Xa mañán a ver a que lle damos. Vou mirando. Chao, chao.